Shalom mahubatta haganupan Bapak Inang paima ipukahita lahowanta parlobe pindai hita maharajau nene bata marsitehon ni hatani Tuhan martongko mahita dia tetupa mabamu Tuhan nama muhoi hanami membere arina bayu benami tongon Tuhan paima ilakahkon paima iorjahon hanami horjanami tongon Tuhan tunduimu ma hatamu ma Tuhan na parlobe ipindahi hanami asmar gogo hanami Tuhan na laho mandopakon parguluhon nami siol hanami Tuhan mancalo hatamu ajari ham hanami Bapa marhite tunduimu na pasingin marhite Yesus Kristus terpuji maham amin. Bapak inang hita haganupan hatani Tuhan batta nalahu mamukah lahwanta ibuat hunbani surat Kolose bindu tolu ayat 10 onom sonon ma natar surat ijai gugun ma hatani Kristus marianan itongah-tongah nasyam marhasoman go kapentaran manasyam marsi ajaran anjaha marsi paingatan marhite doding pasal doding puji-pujian apa doding partenduyun doding kon nasyam nebata ibagas uhur nasyam maruhur terima kasih amin aimadasni. Bapak inang hita haganupan jelas do bahwa Kolose on aima surat na tinongos ni Rasul Paulus ketika Paulus berada di tutupan atau di penjara tene Bapak inang tapi hasipe ibagas tutupan ia hasipe ibagas na terpenjara ia tetap do ia Bapak inang marmalas ni uhur nalaho mengambilan kon ambilan nama diar melalui surat terkhusus hubani kuria Kolose bani panorangai ya jadi yujur Paulus do kuria Kolose ai Bapak inang jelas do bani perikop ni natstaon aima pasal na marsiha holongan ya. Jadi yujur Paulus do si dia aselam bin marsiha holongan si dia bani pergoluhon ni si dia ya. Anggo bani ayat 12 das bani 15 jelas do sonaha surat ni Paulus on Bapak inang pahotkon sonaha asebo si dia gabisada ya. Sona hasidia ase mampu marsiha holongan. Na lebih tegas batta bani ayat 10 on ya tahun Paulus bahwa totu langbui hita Bapak inang marsiha holongan anggo lang gugun hatani Kristus marianan itong-atong ta. Ya. Jadi kata gugun on totu harus diam, harus tinggal. Ada teneng guru dalam bahasa simalungun gugunai doma penuh ya. Jadi hatani Tuhan juga di dalam hati kita harus dipenuhi ya. Ulang pitah pardagingon jangan hanya kebutuhan daging yang kita penuhi tapi harus kita penuhi yaitu kebutuhan rohani kita aima hatani Kristus harus gugun marianan itong-atong Bapak inang. Tentunya perlu memang harus ada Tuhan, ada tunduini Tuhan batta ase mampu hita Bapak inang marsiha holongan. Lupa ya tahun marhasoman go kapentaran manasyam marsi ajaran anjaha marsi paingatan marhite doding pasal. Jadi Bapak inang ketika ada roh Allah, ketika kita diam di dalam Allah, ketika gugun mahatani Kristus ibata maka kita akan dimampukan untuk marhasoman gok habentaron. Jadi hatani Kristus aima Bapak inang mengajar hita ase pistar bani perguluhanon pentar bani mendalani gulu
pentar marsahap, pentar homani marparlaho. Totu jajari hatani Tuhan aido hita Bapa inang marparlaho nadiar. Dopai marsia jaran anjaha marsi paingatan ini. Jadi Bapa inang selaku hita holong hubani hasomatta. Kita diajari bahwa harus marsi paingatan. Ketika kita marsi paingatan, totu ai matandani hita holong hubani hasomanta. Doding puji-pujian apa doding partonduyon, doding ko nasyam mane bata ibagas uhur nasyam maruhur terima kasih. Ya. Jadi Paulus mengajarkan kepada Kolose agar mereka tidak lepas dari Tuhan. Jikalau mereka lepas dari Tuhan, maka totulang adong biholong Bapak Inang, gabi halong ma. Ya. Jadi kita bebani goluhon, mari Bapak Inang. Jangan lupa hubani Tuhan. Ya, gugun mahatani Kristus hubata, sehingga kita akan dimampukan untuk marpardiatehon nalaho marsi paingatan hubani hasomanta. Ketika kita paingatkon hasomanta, ketika kita perhatian hubani hasomanta, totu ijai mahita Bapa Inang nasaling makkaholongi. Totu Bapa Inang mari tehon ni ari nabayu on, mari lambin patubukon hita maholong hubani hasomanta halani na perlobi done bata maka holongi hita. Nah terakhir, jangan hanya kebutuhan daging yang gugun bani uhurtawan Bapak Inang, tapi gugun mahomani Kristus marianan ibagas paruhuronta. Amin martonggo mahita. Benar ya Tuhan, kami jangan hanya mencari kekayaan dunia on. Ulang Tuhan hanami manggugunkon pardagingon nami, manggugunkon dunia on ben nami sehingga gabe kau hanami Tuhan. Tapi Bapak ya jari ham hanami asi gugun matongon ham. Ham matongon Tuhan na berkuasa ibagas uhur pakon pikiran nami di dalam jiwa kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi makkaholongi hasoman nami, sehingga buihan nami Tuhan saling marsi paingatan, marsi toguan, marsi perdiatean Tuhan. Totu Bapa lambin termulia mahomani ngkoranmu. Benar ya Tuhan, kami diajari oleh surat Paulus asalambin makkaholongi mahanami Tuhan. Songon holongmu ben nami Tuhan, sonai mahomahan nami makkaholongi hasoman nami. Terima kasih Bapa on bos bamuma pergulmiton ni perguluhon nami bani sadarion hujapihan nami malakah Tuhan ajari hamhan nami marparlaho nataluk ibaga saroso ni uhurmu marhite Yesus Kristus terpuji maham. Amin.